Igitondo cyiza kuri mwese abakunzi ba PK Media Pano, ndongeye kubasuhuza mbaha n'ikaze mu makuru agizweho mujye kugizwe nanjye Samuel Baraka. Araza kugaruka kuri izi ngingo zikurikira. Ndababwira ko Minisitiri Nduhungirehe yashimye ubunararibonye bwa Louise Mushikiwabo. Mu mahanga ndababwira ko Perezida Daniel Chapo yasuye RDF Imachimbowa da Praia. Mu Bufaransa abadepite bashyigikiye igitekerezo cya Perezida Macron cyo guhuhura abarwayi barembye. Ndanabwira ko Umunyanigeriya yamaze amasaha 148 asoma Bibiliya. Ni mu gihe muri Venezuela umugabo yasanzwe ari muzima nyuma yo kugwirirwa n'inkuta y'inzu za toni 140. Ikaze rero muri aya makuru ngiye kurambura. Reka tuyanzikire kuri inkuru ivuga ko Minisitiri Olivier Nduhungirehe yashimye ubunararibonye bwa Louise Mushikiwabo. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane Ambasaderi Olivier Nduhungirehe yavuze ko Louise Mushikiwabo agaragaza ubunararibonye n'ubumenyi bwimbitse ku mikorere y'umuryango mpuzamahanga w'ibihugu bikoresha ururimi rw'igifaransa OIF ugereranyije n'abandi bakandida bahatanira kuwuyobora. Yabitangaje nyuma yo kwitabira inama idasanzwe ya 47 y'abaminisitiri ba OIF izwi nka CMF yabereye Paris kwa 30 Kamena 2026, aho abakandida bane bahatanira umwanya w'umunyamabanga mukuru wa OIF bamurikiye abaminisitiri imigabo n'imigambi yabo. Mu butumwa yashyize ku rubuga rwa X, Minisitiri Nduhungirehe yavuze ko iki gikorwa cyabaye ku nshuro ya mbere mu mateka ya OIF, aho buri mukandida yahawe iminota 20 yo kumurika gahunda n'icyerekezo bye, agahabwa n'iminota 35 yo gusubiza ibibazo by'abaminisitiri. Yagize ati iki ni igikorwa cyabaye ku nshuro ya mbere mu mateka y'umuryango, kikaba cyarashobotse bitewe n'impinduka mu miyoborere ya OIF zatangijwe n'umunyamabanga mukuru uriho Louise Mushikiwabo. Yakomeje avuga ko abahagarira ibihugu 49 barimo abaminisitiri 23 bitabiriye iyi nama. Muri bo harimo abaminisitiri b'Ububanyi n'Amahanga b'ibihugu 4 byatanze abakandida birimo Mauritania, Romania n'u Rwanda bitabiriye imbona nkubone, mu gihe RDC yo yitabiriye hifashishijwe ikoranabuhanga. Yakomeje avuga ko abakandida bose bagaragaje gahunda zabo mu mwuka wubaka kandi nta guterana amagambo kwabayeho. Kubirebana n'ubushobozi bw'abakandida, yavuze ko Louise Mushikiwabo yagaragaje ubunararibonye n'ubumenyi bwimbitse ku mikorere ya OIF kurusha abo bahanganye. Yagize ati nubwo abakandida bose bagaragaje ubushake n'icyerekezo, hari itandukaniro ryagaragaye hagati y'ubunararibonye, ubuhanga n'ubumenyi bwimbitse ku mikorere ya OIF bwa Louise Mushikiwabo n'abandi bahanganye nawe. Ibi ariko ntibikuraho ko buri mukandida yagaragaje intego nziza yo guteza imbere uyu muryango. Amatora y'umunyamabanga mukuru wa OIF ateganyijwe kubera mu nama ya 20 y'abakuru b'ibihugu na za guverinoma bagize Francophonie izabera Phnom Penh muri Cambodia kuwa 15 na 16 Ugushyingo 2026, ari naho hazatorwa uzayobora uyu muryango. Reka mbabwire inkuru ivuga ko Perezida wa Mozambique Daniel Chapo yasuye RDF Imachimbowa da Praia. Perezida wa Mozambique akaba n'umugaba w'ikirenga w'ingabo za Mozambique FADM Daniel Francisco Chapo yasuye inzego z'umutekano z'u Rwanda ku cyicaro gikuru giherereye mu karere ka Machimbowa da Praia. Hari mu ruzinduko rw'akazi arimo kugira mu ntara ya Cabo Delgado. Perezida Chapo yaraherekejwe na Minisitiri w'Ingabo Major General Cristovao Artur Chume, umugaba w'ingabo zirwanira ku butaka za FADM Major General Andre Rafael Muhunguwane, umugaba mukuru w'ingabo zirwanira mu mazi za Mozambique Brigadier General Oscar Agostinho Lucas, hamwe n'abandi bayobozi bakuru muri guverinoma. Nyuma yo gusura abasirikari ba FADM bakorera Imachimbowa da Praia, Perezida Daniel Chapo yakiriwe ku kibuga cy'indege cya Machimbowa da Praia n'umuyobozi mukuru w'inzego z'umutekano z'u Rwanda Brigadier General CM Mujuni, ari kumwe n'abandi bayobozi. Nyuma kugirana inama n'abayobozi bakuru b'inzego z'umutekano z'u Rwanda, Perezida wa Mozambique yabashimiye kubw'uruhare rwabo mu kugarura amahoro n'umutekano mu ntara ya Cabo Delgado. Perezida Chapo yashimye byimazeyo guverinoma y'u Rwanda, by'umwihariko Perezida wa Repubulika y'u Rwanda ku nkunga adahwema guha Mozambique mu rugamba rwo kurwanya iterabwoba muri Cabo Delgado. Yashimiye kandi inzego z'umutekano z'u Rwanda kubwitangiye ubunyamwuga mu kurinda abaturage no kugarura umutekano. Agaruka ku kamaro k'ubufatanye hagati y'inzego z'umutekano z'u Rwanda n'iza Mozambique, Perezida Daniel Chapo yashimye imikoranire myiza iri hagati y'inzego z'ibihugu byombi mu kurwanya iterabwoba, anizeza ko ubwo bufatanye buzakomeza kurushaho gushimangirwa. Tukivuga ku birebana n'igisirikari, reka mbabwire ko muri Uganda abasirikari babiri ba RDF
basoje amasomo agenewe ba ofisiye bakuru mu ishuri rikuru rya gisirikari rya Kimaka. Ejo kuwa kane tariki 2 Nyakanga 2026 abofisiye babiri bo mu ngabo z'u Rwanda Major Karebu Kamuntu na Major JD Mageza Gasasira basoje amasomo agenewe abofisiye bakuru yabereye mu ishuri rikuru rya gisirikari Ikimaka Jinja muri Uganda. Umuhango wo gutanga impamyabumenyi witabiriwe na Brigadier General GC Ngendahimana, umuyobozi wungirije w'ishuri rikuru ry'ingabo z'u Rwanda riri Nyakinama, ndetse na Colonel Emmanuel Ruzindana uhagarariye inyungu za gisirikari muri ambasade y'u Rwanda muri Uganda. Reka mbabwire ni inkuru ivuga ko Perezida wa Sena y'u Rwanda yitabiriye inteko rusange idasanzwe ya FPICGLR. Perezida wa Sena y'u Rwanda Dr Karinda François Xavier ari kumwe n'intumwa ayoboye bitabiriye inteko rusange idasanzwe y'ihuriro ry'inteko zishinga amategeko mu karere k'ibiyaga bigari izwi nka FPICGLR. Iyi nama yayitabiriye mu buryo bw'ikoranabuhanga ejo kwa 2 Nyakanga 2026, yibanze ku ngingo zitandukanye zigamije gukomeza imikoranire n'imiyoborere y'uyu muryango, aho yemeje ingengo y'imari y'umwaka wa 2026-2027. Iyi ngengo y'imari igamije gushyigikira ibikorwa biteza imbere ubukungu burambye, imiyoborere myiza no kubazwa inshingano mu bihugu bigize iri huriro. Abagize inteko rusange banasabye ibihugu byose bigize FPICGLR kubahiriza inshingano zabyo zijyanye no gutanga imisanzu ku gihe, bagaragaza ko ari ingenzi mu gutuma ibikorwa by'umuryango bikorwa neza kandi bigakomeza gutanga umusaruro. Abitabiriye inama bashimye kandi ubufatanye bukomeje kuranga ibihugu byo mu karere k'ibiyaga bigari, bavuga ko ari inkingi ikomeye mu guteza imbere amahoro, umutekano n'iterambere rirambye mu karere. Ihuriro ry'inteko zishinga amategeko mu karere k'ibiyaga bigari rikomeje kugira uruhare mu gushimangira ubufatanye hagati y'inteko zishinga amategeko zo muri aka karere binyuze mu guteza imbere ibiganiro, guhuza politiki no gushyigikira ibikorwa bigamije amahoro, umutekano n'iterambere ry'abaturage. Amakuru yacu reka tuyakomereze mu mahanga, dukomereze ku inkuru ivuga ko Umunyanigeria yamaze amasaha 148 asoma Bibiliya. Umunyanigeria Habibati Salaudeen yasomye Bibiliya amasaha 148 adahagarara, agamije gushyiraho agahigo gashya mu gitabo cyandikwamo abakoze uduhigo cya Guinness World Records. Ibi Habibati yabikoze mu gikorwa cyiswe 144 Hours in the World cyabereye muri hoteli ya Novotel yo mu mujyi wa Porto Harcourt muri Nigeria, kimara iminsi 6 kuva tariki 22 kugera 29 Kamena 2026. Muri iki gikorwa Habibati yasomaga Bibiliya mu ijwi riranguruye ndetse agafata ikiruhuko kigufi cyane mu rwego rwo kubahiriza amabwiriza ya Guinness World Records. Kuri ubu ategereje kureba ko igikorwa cye kizemezwa muri iki gitabo cyandikwamo abakoze uduhigo ku isi yose. Dukomereze mu Bufaransa, mbabwire ko abadepite bashyigikiye igitekerezo cya Perezida Macron cyo guhuhura abarwayi barembye. Inteko ishinga amategeko y'Ubufaransa, umutwe w'abadepite yemeje umushinga w'itegeko ritavugwaho rumwe ryemerera abarwayi barembye cyane cyane abafite indwara zidakira gusaba guterwa umuti ubafasha gupfa mu buryo bwemewe n'amategeko. Uyu mushinga washyigikiwe na Perezida Emmanuel Macron ariko wakomeje kunengwa bikomeye n'amashyaka asanzwe ari mu ruhande rw'abarengera amahame gakondo ndetse n'abayobozi ba Kiliziya Gatolika, bavuga ko ushobora guhungabanya uburenganzira bwo kubaho. Uyu mushinga wemejwe ku majwi 295 y'abawushyigikiye, mu gihe abagera kuri 232 batoye bawanga. Abadepite 35 bo barifashe. Umushinga w'iri tegeko ugaragaza ko umurwayi wemerewe iyi serivisi agomba kuba afite nibura imyaka 18, ari Umufaransa cyangwa utuye mu gihugu byemewe n'amategeko, afite indwara ikomeye idakira iri ku rwego rwa nyuma kandi ububabare bwe bukaba budakizwa n'imiti isanzwe. Iri tegeko rinagena ko umwanzuro ugomba gufatwa nyuma kugisha inama abaganga batandukanye, harimo inzobere ndetse n'abaganga b'indwara zo mu mutwe mu gihe bibaye ngombwa. Umurwayi ahabwa igihe cyo gutekereza byibuze iminsi 2 mbere yuko hafatwa icyemezo cya nyuma. Ubusanzwe umurwayi niwe ugomba kwitera uyu muti umwica, ariko mu gihe atabishoboye umuganga cyangwa umuforomo ashobora kubikora. Ariko abakora mu buvuzi bafite uburenganzira bwo kwanga kubigiramo uruhare kubera impamvu z'umutimanama. Uyu mushinga wanenzwe cyane n'abayoboke ba Kiliziya Gatolika ndetse n'abanyapolitiki bamwe, bavuga ko ushobora gushyira mu kaga abantu bafite intege nke bagahura n'igitutu cyo kwemera gupfa aho gukomeza kwitabwaho. Biteganyijwe ko nyuma y'iki cyiciro uzoherezwa muri Sena aho uzongera kuganirwaho mbere y'uko hafatwa icyemezo cya nyuma.
Reka mbabwire ni inkuru yo muri Venezuela aho umugabo yasanzwe ari muzima nyuma kugwirirwa n'inkuta z'inzu za toni 140. Umugabo witwa Hernán Gil wari umaze iminsi 8 munsi y'inkuta z'inzu zahirimye muri Venezuela kubera umutingito wibasiye iki gihugu cyo muri Amerika y'Amajyepfo yatabawe ari muzima. Abatanga ubutabazi bakoze amasaha arenga 100 ngo bamutabare nyuma yo kumenya ko yagwiriwe n'inkuta za toni 140. Umutingito wibasiye Venezuela kwa 24 Kamena 2026 umaze guhitana abarenga 2300 ndetse abandi bihumbi baracyabura. Ibyumvikana ko ibikorwa by'ubutabazi bikomeje. Umwe mu bazobereye gutabara abahuye n'ibyago muri Chile yavuze ko gutabara Hernán Gil ari ibikorwa byari bigoye yahuye nabyo mu mwuga we. Alan Madrigal wo muri Croix Rouge ya Costa Rica niwe wumvise Gil ataka. Yamwumvise kwa 30 Kamena 2026. Kuva icyo gihe batangiye gushaka uko bamufasha. Yatabawe n'itsinda ry'abantu baturutse muri Venezuela, Chile, El Salvador, Mexique, Portugal na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Umutingito wabaye Gil ari mu kazu ka parking yo mu nzu munsi y'inzu izwi nka Galerías Playa Grande mu mujyi wa Katia La Mar. Ako kazu kari gakozwe muri beto kamurinze za toni 140 kumwirundaho kuryo atigeze akomerekana hamwe. Munyemerere dusoreze ku inkuru ivuga ko Isirayeli yishe umuzamu wa Palestine. Ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru muri Palestine rizwi nka Palestine Football Association ryatangaje ko umunyezamu Salim Kadel Al-Ashkari wari ufite imyaka 32 yishwe arashwe muri Gaza n'ingabo za Isirayeli. Al-Ashkari yakinaga ikipe ya Kadamati Khan Yunis, imwe mu makipe ya kera kandi azwi mu ntara ya Gaza. Ibinyamakuru birimo Al Jazeera byatangaje ko uyu munyezamu yari amaze amezi 5 gusa ashinze urugo ndetse n'umugore we biteguraga kwibaruka umwana wabo wa mbere. Ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru muri Palestine ryashyize ahagaragara ubutumwa bwo kumuha icyubahiro rivuga ko ari igihombo gikomeye ku muryango w'umupira w'amaguru wa Palestine. Nk'uko iri shyirahamwe ribitangaza, kuva intambara yatangira mu mwaka wa 2023 abasaga igihumbi b'abakinnyi n'abakora ibikorwa bya siporo bo muri Palestine bamaze kugwa muri iyi ntambara, barimo abagera kuri 567 bakinaga umupira w'amaguru. Ku ruhande rwayo ikipe ya Kadamati Khan Yunis yasohoye itangazo rigira riti twakiriye tubabaye inkuru y'urupfu rubabaje rw'umunyezamu wacu Salim Kadel Al-Ashkari w'imyaka 32 yishwe n'ingabo za Isirayeli. Tubabajwe nuko ibi bikomeje kuba kandi turasaba ubutabera n'amahoro. Ni munyemerere dusoreza aha amakuru kuri PK Media Panel nakagaruka. General Samuel Baraka mukomeze kudukurikira.